почта дайна хели вай омадай ки духи заказ када бу омадай ҳавай духи рафта ай почта яъне Deutsche Post гирифтан дар кор ҳозир Deutsche Post мерам духиро мегирам ва ин коробкаро якбора рӯй мекунам бисёриҳо пурсида чанд сум мешава килош чанд сум ҳозир амҷо мерам мебинем чанд пул мешава ҳамаша ба мегум то имрӯз ҳавои мо абрнок хунук бадам мевад хай барои баҳор хунук ма ҳозир пеши маша рафтаистам соат 12:40 чандайда соати 13:00 мебиёд автобус ман мерам пеши маша оҷоҳати маша чанд ҷои дига бояд имрӯз мо равем маша переводчики май дар бораи почта пурсидем почта чӣ хел рӯй мекунен мо чанд бора инҷа рӯй кардагем почта Тоҷикистон фақат ваяйда чизои даркории нағз намеравад мисол дору и хеле чизое ки дар оҷа даркоранд ёки духи косметика хеле чизо ба ин почтаи Deutsche Post намерава обратно мегарда мебиёяд мумкин нест баъд вай рӯйхатша мо додагда чӣ мумкин аста чӣ не якум бор мо ята дрон харидем истифода набурда будем рӯй мекунем гуфтем рӯиш кардем хурсанд гуфтем ждар кинем чанд рӯз пас мераса ҳамаро ваъда додем 10 рӯз пас обратно пушти хона омад коробка хурсанд шудем мода чӣ омада мекушоем ҳамун коробка химон обратно пича додиан ки и аккумулятор дошта мумкин набуда рӯй кардан духиам хеле косметикаам ҷамам неми пешаи соли нав 2 бор почта рӯй кард ва 20 килои ба фикрам рӯй кард 20 килош ба фикрам 90 чанд евро аниқ намедонам не коғазакш буд баъд ваям рӯй кард не косметика рӯй накард гуфтам ки намерава вай боша чӣ рӯй кардак шамое ки бӯи хушрӯ мекунанд гироншон мекунанд ку ҳамун шаморо рӯй карда буд дар дури ҳаваё барои ҳамун шамо шуда ҳама чизош гашта омад бечора падарка михали ҳарчи гирифта буд ҳамаш гашт омад ҳамун шам мумкин набуда асосан аку и ҳамин чизе ки мисол ҳозир рӯй мекунем мо ку и ҳичи просто кӯдако барои шоколадош хурсанд мешаванд тамом а так агар пули ҳами почта шақати пули почта шақати пули ҳами ки мехари ҳавай пуларо икунӣ 1000 бор бисёртар чиз мехаранд дар онҷа просто ихе дар назаршон наметавада ихе меган ширинӣ ягон чӣ омад худи Германия гуфта кӯдако хурсанд мешаванд барои ҳамин хеле почта уқа выгодна нест айҷа хонаи моро бинед новай кришаш пул рӯй кунен ахтарай ҳама барои ҳамн ҷаноб рӯй мекунем хурсанд мешавад вале босора хоҳарма мегӯм ягон ҳамшоямон охим кӯдакои майда дошта боша ҳаваёда метия хурсанд мешаванд дер рӯй мекунам ҳамин 3 моҳда як бор намедонам охирон бор ман кай рӯй карда будам не ки ай устунам ва ё мода рӯй мекунанд шумо ҳамин одамои комментария нависен ай куҷо рӯй мекунен Deutsche Post ай кус начо ки зар дорад дичел не Deutsche Post мере ҳамҷа рӯй мекуне ай уҷа ман нарди заказ карда будам мада нарди рӯй карда будам дискои бозӣ я 20 дискои бозӣ барои компютер дар иҷа медонед ку чӣ хел бозиҳо қиматанд дар уҷа ва копия кардаган ҳама бозиҳора 3 сумӣ 2 сумӣ ай корбон ҷианом 20 бозӣ харида буду ята нарди заказ карда будем ва ҳамин чизо то ҳаминҷа расида омадам просто коғазакш хона омад ба мо рафтем ай ҳамон Deutsche Post гирифтем чизе рӯй кунанд мебинам або омада як бор дигаам рӯй карда буданд куртои паплино намедонам бо чиву чимчиё китобам хеле чизо так что айҷа рост Тоҷикистон рӯй карда мешавад Тоҷикистон рост шумода мебиёя Тоҷикистон намедонам 5 килош 300 сомон ба фикрам қабуд барои ки мо ҳамин нарди заказ карда будем я 20 дона диск буда душ ҳамин 2 китоб 300 сомон айҷа оли нархш аниқ мекунам бо ман мерам оли вақте ки спорум шумо да видео мекунем мебинед
ما دو تا остановка داریم. یا تا این طرف در این طرف نزدیکه ما در удобно. یا تا دیگه‌ش رو بلندی نمیرم. نزدیکش میرم نزدیکش رنگی لیسای. подписчиков ما اول نمی کوچه زندگی میکردیم. چند قضیه زندگی کردیم؟ یک سال 4 ماه ما در اینجا زندگی کردیم. 6 ماه ما در این کوچه زندگی کردیم. خانه ما اون پیش ماشین سویتش بیرون نکردم اینجا بود. با یکان 6 ماه شد ما اینجا نامدیم. مرغابیمون میگه فرماش مکه بازای مبدیم. این همی دوم دبدیم اونا اونجا تریزوی مبدن. دویچ پستی نیجده بود. رو پروی خودم ویدیو پیشترم دسته. با این هم میگه کدوم پوچت خسیروی کنم. این همی دویچ پست همه شهرهای گرمانیا دسته. این همی 5 تریزه خونوی مبد. اینجا دا بازی میکردن. از دویچ پست میریم. دوخی زخرست کده گیا باید گیرم و پوچتر رو روی کنم. این ما اومدیم پوچتر روی میکنیم. 5 کیلو 47 یورو میشه. اینجا دا پر میکنیم روی میکنیم. این نگاه کنید تاجیکستان. این تاجیکستان چند پلای روی کردنش 2 کیلو 16 یورو. اگر быстрая доставка باشه 22 یورو. فکرم یا که نمیدونم جاش چیه. 5 کیلو مروی کردم 47 یورو شده. 10 کیلو 62 20 کیلوش 101 یورو. این نگاه کنید ما 28 روی کردیم. چند روز میرسه 2 هفته دا میرسه. خب رسید ما میگم که نرسید. 5 کیلو روی کردیم 47 یورو. این دوخی زکاس کردگی ما اومده. اینترنت گفت خدا اینترنت دوخی خریدم. ای با تو خونه نمی اومده. رامنالی کراسوفکی کورتکا خرید تا خونه را آوردن. اینی مرا نبو با پوچت بیا برا بگی. با حواس میرم آش کردم که آش میخونیم همه کسی بیاین. اومدم فرامرز دانر بوکس خورده یا شاورما آوردم خوردم. آش بسیار ما قطعی شرف میخوریم تمام 2 کاسه.